So this is my 2-hour project using all recycled material. So the wood and the windows from an old shower, they were just going to get tossed in a bin. And so I decided to repurpose them and just take out all the nails and put it all together. And now it's my little propagation shed. So you can see here's all of my vegetable starts. So you got like, what is this? Aubergine, got different types of lettuce, beetroot, silver beet coming up. I think these are marigolds. And then I have a little stick in the back that tells me where I need to start my next row of vegetables. So everything to the left right here doesn't have any vegetable seeds in it yet. I start my vegetable seeds about every 2 weeks, so that way I have a nice rotation. These are sunflowers, a couple of native species. This is ake and Titoki, doing a little bit of a restoration project in front of the fare. Here you can see these are tomatillos. I got tomatoes, different jalapenos, more aubergine, capsicum. Got courgette coming up in the back, and you would have remembered this from last time. This is the kumara that I started. So you can see that I'll get to tipu from it soon. Awesome. Hope you enjoy. Tihei ki te whaiao, ki te au. Huti ake te whenua tapu nei ka whakatau I te rangi. E tu iho nei, whakatau I te papa. E takoto nei, tomo mai ki taku pātū wata wata. Ki taku pare tipuna koe a te ara. Ki te kāpehu takapau. Te mana, o maui tiki tiki te potiki a taranga. Ko ake taku waka, he waka haurua ti pare taua. Whakamaua kia tina. Nuku tae me meha, nuku tere tangata waka. Kahi whakairo iro o te moana. E pōtere nei, ki ngā tai o Tangaroa. Iho nui, I horo, iho matua. Taku mana heke tō tika no te atua. Mai te atua ki a hau. Ki we te hi, ki nge te hi, ki e te hi, ki e tahi rāne. Whakamaua kia tina, ki te kato. A kua mene ki te pō uri uri, te pō kere kere, te pō tango tango, te pō kara uri. Ti whamai ko te au I te pō. Turuki, paneke hi. Whakato te kakano. Irui a mai, I rangi a te a, tapu a te a. Whakato te kakano, irui a mai, I rangi a te a.